Ai Taata ntukusiima w'embabazi zaawe. Twizira kukuramya n'okukuhaisaniza. Twizira kuha ekitiinisa ibara lyawe ery'amaani. Bayibuli negamba ngu ibara lyawe rukomera rwaitu nambere twirukira kandi tuba kurungi. Mukama niyo bulinzi bwaitu. Mukama niyo bwirukiro bwaitu. Mukama niyo rukomera rwaitu. Niwe nju yaitu ey'amaani ai Taata. Ntukusiima w'embabazi zaawe kiro kyati. Ntukusiima w'ekisembe ky'okujunwa. Mukama ite tusiine ekitwakuhaire baitu okatwihayo mukirima okuraba mwana wawe Yesu Kristo yatujuna kandi yatwoja n'esagama ye. Webala Yesu hawe ekisembe ky'esagama. Webala Yesu hawe ekisembe ky'okujunwa. Webale Mukama abokuba tukaba tutakakugondeze baitu watugonza kandi watujuna. Ntukusiima ai Yesu. Tuyizire kusiima hawe ekisembe ky'okujunwa Mukama wabakama. Webala abokutwihayo Misiri. Webala abokucha buli kikolige kyali kitusibire. Webala abokucha buli rujegero romyanzigo yali atusibisize. Webale Taata abokutusumura. Webale Mukama w'ekigambo kyawe ky'obusinge. Ekigambo kyawe kinyakobugabe. Ekigambo kyawe Mukama ekinyakusumura. Ntukusiima w'ibara lya Yesu. Ntukusiima abokuba wamazire kutujuna. Watuhako kuroraha k'ibara lyawe Yesu. Watuhako kuroraha k'esagama ya Yesu. Watuhako kuroraha kwa moyo arukwera. Webala abokutujuza moyo wawe arukwera. Webala Yesu habo kutuhereza embabazi zawe. Moyo arukwera ntukusiima. Omwebembezi waitu ntukusiima. Habo kuba ataliwe okujuna nukulema. Nambere otali tutusobora kurubatana ruhanga ko kutusemerire. Nabweke kiro kyati moyo arukwera twizire. Ntusaba byone bibere bikyatusibire obitusumureho mwibali ya Yesu. Ntusaba byone bibere bikyatulemeseze obituyiheho mwibali ya Yesu. Mukama byona Bayibuli negamba ngu olruhanga owamananu kandi olruhanga warukwera neije tuyina kubaba rukwera. Nabweke tusaba moyo arukwera niyo tufola abarukwera nkoko Mukama akutugonza kuba. Niyo tufola abantu abahikirire nkoko Mukama akwenda tube tuhikirire. Ntusabe kiro kyati Mukama otuhe embabazi zawe tusobola okuba abantu abasemerire kurubatira mu kubaho kwawe. Abantu abasemerire kwemerera mu kubaho kwawe kandi tukahereza ibara lyawe. Mukama kiro kyati tufole ebikopo ebyogere kandi ebyo bisemerire kuhereza isitu omwiguru. Tufole Mukama wange. Tufole ebibindi ebyezibwe. Tufole ebibindi ebyomuhendo. Mukama tufole ebibindi ebirakora okugonza kwawe kandi ebirahereza ebirahimba amani gawe ebirahimba ekigambo kyawe ebirahimba okubaho kwawe kandi tusobole okurangira omunsi yona omumulembe guno oguturumu ngu niyo Mukama anyakujuna, niyo Mukama anyakukiza, niyo Mukama anyakwimucha, niyo Mukama anyakusumura. Tuhe embabazi Mukama wange omumezi tusobole okuhera obwakaiso omumirimo yaitu tube bantu abaina obwakaiso omukubaza kwaitu tube bantu abaina obwakaiso omubintu ebitukukora byona tube bantu abaina obwakaiso. Yogya akanwa kaitu Mukama wange tusumura itu abaina akanwa akatakasemeire Mukama. Tusumura akanwa kaitu kabaze ebyobusinge. Tusumura akanwa kaitu kabaze ebyobugabe. Tusumura Mukama akanwa kaitu kahereze Mukama ekitiinisa. Taata tuoje Bayibuli negamba ngu Akalimi kintu kitaito muno baitu nikasobora kuchekibira kyona. Ai Yesu yogya Akalimi kaitu. Ai Yesu yogya Akalimi kaitu. Mukama tusemeze nko kutusemerire kugamba. Mukama leka Akalimi kaitu kaijira obwomezi. Mukama leka tubaze ebigambo byokugonza. Mukama leka tubaze ebigambo byokwimucha. Mukama leka tubaze ebigambo byobugabe, ebigambo byobusinguzi, ebigambo byokugarama abantu amani. Taata mwibali ya Yesu. Ekiro kyati yogya Akalimi kaitu. Ekiro kyati yogya Akalimi kange Mukama. Ekiro kyati nganyira byone bingambire ebibere bitasemerire. Mukama nganyira nambe ngambire ebigambo byokufa mukikale cyo kugamba ebigambo byobomezi. Mukama nganyira nambe ngambire ebigambo byokusibwa nimukikale cyo kugamba ebigambo byobugabe. Ai Taata nganyira nambe ngambire ebigambo ebikumara mu amani mukikale cyo kugaramu abantu amani. Ganyira Akalimi kange kiro kyati Taata atalinyonye kaganyira abo weitu bona Mukama ebintu ebituraba twagambire mukuzana beitu ebitali byobwarahanga. Taata kiro kyati tuganyira kandi otwoje n'esagama ya Yesu. Mukama obuturaba twagambire ebintu byona ebitakusemeza ibara lyawe twoje kiro kyati kandi otusemeze
Mukama Yogya akanwa kaitu Taata tusobola okukugiza, tusobola okukuramya, tusobola okunyumiza ibara lyawe. Ai Taata ekiro kyati ninsaba omuliito Mukama haleme okurugamu amaizi agakwiragura, baitu harugemu amaizi ag'obwomeezi, harugemu amaizi aganya kuha abantu obusinge, harugemu amaizi aganya kumara abantu iroho. Ntukusiima habw'embabazi zawe Yesu, ntukusiima habw'okuba nosobora kutuwoja ekiro kyati n'okutufora obugabe. Webale Mukama wange habw'okuba bino obikozere kuraba omu ibara lya Yesu Kristo Mukama waitu. Amina.